Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Melapor sisi ngatan bebas rupiah. Ki sabra sampai ki pajelang amdul kamle kira tip bele berkat. Sang sem hari bela coba sampuyang. Insyaallah ko bolong ma insong pa sampuyang. Tia jing tia. Nama layo yang jing kerben. Ngelayo lu di jing ron kamboro. Dai mapi ban trei ban penjob. Yai ba sampuyang. Nasi tia. Lari le kakam lai kalau itu. Abra kalau jing kerben. Kaitan ke PDP, abang jiran ron Narendra Modi, namar ke PDP, sasan posdem, memperon balapan PDP, ya kah apa deli kadang kan, play giving party ni, babuan muda lagi party dalam join ron Modi, kadang kan sasan posdem pipar lapan PDP, ya ke PDP, to kimen ki para kijonga, ya trailang, baru PDP kau ikan ay pemai, kita ki senior citizen, ki balapan ya kerta propose dem sana kio balik terbuat mutahi kira kemen kira alat berkit jadi saya cakap terbuat agak menin gaya jadi terbuat kira bersuk mentah subuh kira awan apa yang kau pipi pergi kursi kurniau kurkenai bilang meit kira awan kira ayah lahok kau pi nama umodi uperkat lu kan padang dan kadang senapan saya kata apa ublay orang buat kemensim dia ben ayah lahok tu kiro senap Utau dari Narendra Modi. Apa kiwan sih yang isam nyopi ki kun meo kun krai. Pin ino may it pipa tap hey ino Narendra Modi tap okilo to pi kun meo kun tap rakas. Utau dari Narendra Modi. To kiman ki para bai basan di hapre kajim kusi matkas. Kamalin kong imei hikai mo masih kira jingkia. Suaba kutrai kamidam bo jingwai. But hadir lo pula lekban lekia anoro botin wai kini kita dawai kiba kan buar kiba yarap kiba yarap ini ngama wana ji kiba musim lo positif ngalaban ba ngan job ngal kata pengalaman laga penyai ke football ngan job lada na try kam sinong ru ki job ki kam muja kam sen sama job ki kam hakim lang salam bali yarap yunu Kajak RT kakam ngele MDC upay ba ngele MDC yang apa harapan sanction record harapan kim tu ay MDC yo we RC license tang sisin ngasan sir